действительно, да, Айрат Ахтямович сказал, что открывает новый проект в стенах Башкирского академического театра, быть приглашенными, быть первыми, кто этот проект открывает. Это большая, на самом деле, ответственность и волнение, и благодарность. Спасибо большое Ахтямовичу, руководству театра, вообще всему театру, за то, что я считаю, что это большое значимое дело поддерживать, видеть молодых ребят и давать молодым ребятам поддержку. Поэтому моя большая благодарность от имени ребят, которые... Действительно нужно, наверное, дать такую небольшую пояснительную записку о том, что нам сегодня предстоит увидеть. Формат спектакля, жанр спектакля называется «Вербатим». Слово для нас чуждо, и с латинского оно переводится как дословно, и что лежит в его основе. Это одна из форм документального театра, которая опирается на интервью. И здесь вы не услышите ни одного вымышленного слова. Все, что здесь вы услышите, это тот материал, который создатели спектакля собирают в результате взаимодействия, общения с людьми, с реальными людьми. И на самом деле прелесть Вербатима именно в этом, в том, что здесь нет вымышленных героев. Здесь люди — это наши с вами современники, те, которые живут вот с нами рядом. Документальный театр Вербатим, он всегда актуален и всегда узнаваем, всегда современен. И именно потому, что в этих героях мы вдруг неожиданно для себя узнаем самих себя или узнаем своих знакомых. Мы узнаем интонации, нам не чужда лексика и речь, которой пользуются эти герои. И в этом особая прелесть театра, документального театра. Еще одна особенность – это способ взаимодействия со зрителем. Если мы в традиционном театре привыкли быть просто зрителем, наблюдателем того, что происходит на сцене, есть такое понятие «четвертая стена». То есть актеры существуют в таком замкнутом пространстве за четвертой стеной, а зритель просто наблюдает за происходящим. То есть здесь это понятие четвертой стены нет, сцена разомкнута, и актер обращается напрямую к зрителям, как бы приглашая его к диалогу, приглашая его стать участником и даже соучастником происходящего. И именно поэтому в документальном театре существует еще одна такая традиция, которую я предлагаю тоже последовать. После спектакля обычно устраиваются такие обсуждения, когда зритель может поделиться своими впечатлениями, мнениями о спектакле или задать интересующие его вопросы. Вот это небольшая пояснительная записка о том, что такое Вербатим. А что сегодня нам предстоит? Наверное, нужно тоже начать немножко издалека, с уровня идеи. Да? Понятно, что все зарождается на уровне идеи. Мы тогда с деканом театрального факультета и руководителем Центра драматургии и режиссуры Зиной Фаридовичем Сулеймановым, это было весной, даже зимой, наверное, прошлого года, общались и говорили о возможной экспедиции, традиционной уже для Центра драматургии. И задались вопросом, а на какую тему эту экспедицию нам совершить. И, в общем, для меня лично тема образования, тема школы, тема учителя, она резонирует со мной, вызывает большой-большой интерес, и поэтому здесь в ходе общего обсуждения мы с Зиной Фаридовичем как-то согласились с тем, что это нужно, это актуально, это современно. И пригласили к диалогу, тоже здесь, к сожалению, ее сегодня нет, Зарар Рашидовну Сурину, преподавателя журналиста, тоже общественного деятеля, человека с очень горячим сердцем, который тут же поддержала нашу идею и явился одним из организаторов этой экспедиции. Она была в один из районов нашей республики, где мы в августе месяце в течение 6 жарких дней были где-то, наверное, в 6-7 населенных пунктах этого района, общались с учителями, ныне действующими, так и теми, кто по тем или иным причинам сейчас уже не в профессии. Их было около 50 человек, и собрали материалы мы около
80, даже больше 80 часов. Это аудио, видеоматериал, который лег в основу спектакля. Понятно, что материала много, на самом деле там на несколько спектаклей, потому что люди хотят говорить. Люди хотят говорить не только о своей профессии, а вообще, в принципе, о жизни. И мы, задавшись идеей все-таки сделать спектакль на тему сельского учителя, в общем, собрали то, что вам сейчас покажем. Хронометраж нашего спектакля 1 час 40 минут.
Шул садикка күскәс, без бит инде укытучылар көнендә бергә итә торгандык. Нишләптер бу садикта тинеләр микән? Укытучылар көненә сакырмадылар. Стенага үрмәләрдәй булды. Сәскә тотып, бүләк тотып бер булсын килде. Вот әгәр дә ул килмәһә, мин фарк булайым. Шул хәтлем кыен булды. Сит авыл, тугандар бик юк бит инде. Шул укучыларыма рәхмәт. Иң кәрәк сакта килеп, матур һүзләрен кушып, әле һаман йөрөйләр. Тимәк, бушка эшләмәгән мин. Укучыларым яраттылар мине. Мин хулиган малайлар белән общий язык таба торган. Гадел булганмындыр инде. Һөйгә булгандыр балаларга. Шул общий язык таба, матур итеп эшләдем. Бөтәһенә ярарга кирәк шуңа. Яраклашырга кирәк. Критикага китергә. Берен мактарга на ошулай, мисал китереп на ошулай була дип. Назым Нуриманов бер юбилейда бергә булырга туры килде. Миңа ни ди? Апай, һеҙгә шул тиклем зур рәхмәт ди. Безгә шундай поучительный советлар биргәнегеҙ өсөн ди миңә. Минең улым менән бергә укыгайны. Бәлки шуңа тырышҡанымдыр инде. Буш ваҡытымда, тәнәфес ваҡытымда барам да, нимә беләм шуны вис һөйләй торғайным. Ятаҡларҙа нисек тоторға уйланды. Һаҡ булығыҙ тип әйтә торғайным. Теге ул ваҡытта наркоман сәскә атып киткәйне. Һаҡ булығыҙ, автобусларда, трамвайларда ҡарап йөрөгөҙ тип әйтә торғайным. Апай, беҙгә шул тиклем кәрәк әйберҙәр өйрәткәнһегеҙ. Шул балалар менән Аллаға шөкөр эшләнде, Аллаға шөкөр. Мин ата-әсәләрҙән бер ваҡытта ла насар үҙ ишетмәнем. Бына өйдә ултыраһың бит инде. Теге ауырып китәһең. Мәктәпкә барһам һауығам икән. Әле ирем әйтә бит инде. Ой, мәктәпкә барғайны һауығып та ҡайткан дип. Нисектер мәктәпкә барыу теләп бара торғайны була торғайны. Коллективта һәйбәт. Коллектив ныҡ һәйбәт булды. Без шул тиклем татыу булдык. Татыу булдык. Ҡайғыбыҙ да бергә булды. Шатлығыбыҙ да. Теләп барған ерің булғас, яратҡан эшең булғас. Мәктәпкә барып, өйҙәге ығы-сығынан ял итәһең. Эй, балалардан ял итәм, балалардан. Шулай була торғайны шул. Бына мәктәпкә барған битендә не икенсе. Атмосфера битендә, балалар, теге өйдәге нәмәләрҙе онотаһың. Проблемаларҙы. Хәҙер мине әлеге өс малай зың-зың ҡуып өйҙә аҫтын-өҫкә әйләндереп ҡуялар, йыйыштыраһың итәһең. Шуға бер мәл завучым килеп. Әллә аттестация үтәйем, әллә нимәгә шул әҙерләнергә ҡуштайым. Яра әҙерләндем, неттем планларны, нейләрне, ҙур сумка йөрөтәбеҙ, теге портфель. 5 төндән тутырып ҡуйҙым да, иртән иртүк эшкә киттем. Хәҙер бардым да, перед началом урока сумкамды асып ебәрһәм, дәфтәремдә китап. Минең теге өс малай сығарғандар да, ултыртып ҡуя торған беҙҙең ни була торғайны, ағас бынау инде. Сәғәт! Шул ятаҡ! Сумкамды асып ебәрһәм, теге малайҙар мин сығарғанды тыҡҡандар да, асып тикшереп торам муңын сыҡҡандар. Зауыш килеп. Ҡарап көлә, уң да малайҙары шулай ул. Шундай ҡыҙыҡ хәлдәр була торғайны мәктәптә. Бер ваҡыт өйҙә дәфтәр тикшереп ултырҙым да инде. Абдульманов Юра тигән малайға до сих пор помню, дүрт ҡуйҙым шуға, нишләптер. Минең малайҙар теге эш булып киткәндәрҙер инде. Ручкамды һалдым да, ҡыҙыл ручкамды помню. Тороп киттем нимәгәлер бүлдереп. Хәҙер дәфтәрҙәрҙе йыйҙым бит инде. Мәктәпкә киттем, тараттым баларға дәфтәрҙәрҙе. Ҡарап, теге малайҙар көлә башланы. Дәфтәргә ҡарайҙар да көләләр, ҡарайҙар да көләләр. Теге мин барам тиһәм, миңә күрһәтмәйҙәр бит инде тегеләр. Так и не узнала, в чем дело. Өйгә ҡайтҡас, теге малай әсәһенә һөйләгән. Оказывается, Абдульманов Юраның дәфтәренә апайның малайҙары һүрәт төшөрөп ебәргән. Ҡыҙыл паста. Теге малай төшөргән булған. Малай төшөргән дә 2 аяғын ҡуйған өсөн бер һалып төшөрөп ҡуйған. Уртаһына малай тегеләр көнө миңә күрһәтмәйҙәр инде. Хәтта. Бына иң ҡыйыны асыу дәрестәр булды. Иҫләйһең. Килеп ултырышалар, уҡытышалар, уҡытыусы һәр бер үҙеңдең өтөрөңә тиклем проверять итәләр. Хәҙер бер случай булды.
Bir okutusu Kuyanдар темасына аса дәрес ederlerden болған. Kuyanдар темасына. Теге шул тиклем конспект ятқанда, ятлаған. Онда хаумалы балаларына ултырғыз нетігіз, 5 ятқан бетінде. Қазір күні келіп еткіз, бұл оқытусы класқа барып кіргенде, хаумалы балалар ултырғыз Kuyanдар телефонде. Мына, шоқасы кедері бар. Bir yıl üst mujik, и қалғанда üst қатырды. Қазір несе, туқат сылдар ақсалманы, ақшақ салманы. Үсәрі дұрдары ашы зарпат әдіші. Қазір айры арамлар, әйстанықта арамлар, естігі ұлтырғыз, ғалема татып, тәрбір елі төлемәлісілер тегі мужиктар біз сығып келді. Ұзамас тұры қаған. Әбен мен кет алмайды. Мен етлем әдір 12 бесе бар. Имен бөрі. Әдір 23 февраль етті. Бұлар мене өлдәкмі, тафтамал, радикалым берділерінде сол бір вена отырдық кескен барам еттік те, мені құтланлар артыма кірашын. Bu неге бесе әметтім? Қатынқы. Олар олар үшін менен. Әр олағама елденсім бар. Ақса ел. Нешілерге 12 бөлек алырысың. Елмайыз. Көлікке ақса. Әдір. Аны станок бар ретінде харай башына меніп 12 хайға қырқып алдым да, мына олай мәктепке барамда түнім станокта оқылап іште. Түрлі бар енді. Иванылар, нәдігілер, бидәпілер, яндырып, матырлар. Бір вино алдым, ұқақса тауылғандырымды көрәді. Егенсі март келеметтім де, мәғілге бұләп, алай-бұлай бұға, үйірдердерден кәрәген берге бөлепчіп пакеттан ұқалдан сығара башлағайным. Кеттілер, бұны мене, әйді алмаша, ой рахмет, зор бөлепчіп, хаман бөрейдер баш. Сколько вақыт өтті? Мына менің келінде өте әлі оқытысынар. Шылты бұнаққа ма, ден рожденияға ма, бәрінемеге еғылар. Бәкімдегі бетсайын кетейгер. Денең мәктептен есек, менеке шыла бетіге оларақ совет беремі, мал айдарым инелі әрле башлайларым. Қонаққа деп еғылғайды, бұладың бет советі. Теге шунды іште-іштегіз апшат салады, шуай дейін. Менің есімім Гүлкей. Мен рус мәктебінде башқұрт тілін оқытамын. Мен өзім шок халында болдым енді рус мәктебіне келгес. Көбір бақыр башқұрт балалары менен эшләрмен деп көз алдыма келтірейін. Мен осылай тура келіп сықты. Бұл мұхит екенсі, өйләту екенсі һәм көтілген хүндірдәлерді екенсі. Неге бербез дағылы oldu? Эшләргә кәрі? Эшті бағын еді. Өзі бесе еңлейтілерге тырышамын. Балалардың қыдықынулары юғары кемелдерін айта алмайды. Парклар ауған, ике малай бұлышып тек жүрей. Мен теге... Неме байып кетеді? Мен теге распойды қысқарып сығып кетейін қай бетінде. Жүрі! Какой-то мужчина надо ехать снять. Куда? Так, егеттер, егеттер! Қарап тұрып болмай еді. Шулай тынысандырып отыртып қойған вақыттар болды. Қазір ел хайын өздері ұшына келіп ифләтіп отыралар. Апа! Сонда келіп елгәлігіді. İşleyemezme. Bitti ифләмесейін де ифләмәтке. Қазір олар өте өттілер, матур етіп дүния көтәлер. Ел хайын миңа матур подаркы бар. Сәскелер алып келеді. Оның суғаланда үйгірмейді. Соққан үйгіртен тұрғайын. Тұңсығастар тұрдар өтсіңдер. Үйгіргілер кімейкімді үйгірген физкультура дәрісі. Дәріс айын үйгіріп тұрғайын. Например, lökәнді дегенде бірге комментер үйгірігі бар. Әдір урман яғына үйгіртем, қарап тұрмаған алар идер яғы. Қасы отыралар. Әкіріп бойынса
yugurmaydan kılık duyuyorlar. Grup boyunca. Her bu manağına yugurdan qarab turgan qasalar betinde eyde artlarından yuguremde, qaytanda, utkeremde 10 minut teneffüs betinde ikisi klas ile evet şular menen bulan Kastaneriz. Rameys. Nuka. Hadi iki bulan. Ayo udah. Anasız kan. Salis. Rameys. Snerna. Ernime. Kırıkmayı sayılırken bilemeler. Olayına. Maşurmanga. Tıgıdam 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 pam pam tıgıdam 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 pam pam tıgıdam 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 pam pam tıgıdam tıgıdam pam pam tıgıdam tıgıdam pam pam pam. Yaş sattar, hızlı sat, dörtlü sat. Мен үйдемде ысынып құтылса болғанымdır деп айта аламын. Мына мен бір уақытта алып балаларға білмейін деп айтмадым, білмегенім көп болды. Әлі. Осыға білмейін деп айтайын екен, ол істенген ойлайды. Хей, бұл оқытылса шонылар білмейді. Мына, я алдайым дөртмейді. Я күлдірем, я білмәхім дә білген ұшын ұқылады. Авторитеті дұша оқытылсын. Мына шулар. Мына қақы теген өтімлікті білейді, шында өтімлік болады, әмінеді. Мына шыны рұсса білмейді. Балға кейділеріне құрайды. Апа рұсса қақы несі болады? Олай, о да болады тұрманы. Рұсса қақы болады. Мына шында әлі хаман үйлері. Апа хемдеді шында алданым дейді да болады. Мен білмейін деп айта алмайды. Скакалда қында тұрғанын, приседание шайда тұрғанын перемен алар. Мына ошылай ракипа пословицалар яда алып келем. Мына. Бір яғы бұл харфмен yazılған, екінші яғы о харфмен yazılған таратығыз. Таратығыз. О харфмен. Таратығыз. Мына висек сыған, перемен алысыққанда, үйленген партаға қайдайын? Әйтіп сыған. Мен ингенсе пардағын үйіп қойып өттім. Нешті отыра? Үйіп? Бір минут қой. Әудемір әкілігі қызғырып қоқып ешіктеріңіз. Үйіп пардағын. Еті қат өлсе? Еті қат өлсе, бір қат кеп афарин, артабан. Егет кешіге? Уәт, артабан, баласа. Баллыса. Баллысы. Артабан, тағын кімді бар? Теләгән әмәлен эзләр. Теләмәгән сәбәбенедер. Уәт. Мына мен инеуға бес пардарын егіп қойған болар. Мына шыл балалар оқу бітеуге ет пословица біліп сығалар. Укусыны тәртіптереге ұлды назар оқыған, или назар оқытқан, или не по назначению учитель. Мына баршылды оқытушылар балаларын тыңламайлар мына бір оқытусын егерді. Шайырғағы да, шайырмағын да мене зарплата келіп тұра. Мына бұны несі қамылды. Демек, шайырғағы да, шайырмағын да, аңылғағы да, аңылмағын да деген бар келіп сағын. Мына бір оқытусы тұр. Ең хәйбәт профессия оқытусы профессия. Ең ответственный профессия оқытусы менен медиктігі. Медик баланың хаулығын текшірі, оқытусы исключительно готовит на будущее. Бекейбет етіп әзірлерді дейіш. Балаларды неге текшіріп тұра? Нашының осын тыйнақ бұлар. Оқытусы елін қайлаған мекенін тыйнақ бұлар дейіш. Әгерді хин, тықырыққа барып, кеш-тіштігі бір айда көрмай деп бес етіп отыра. Обязательно бір айда көрмай. Надо верить, что кто-то на тебя сверху смотрит. Потому что мы с тобой не надо.
Шуның өчен улар яшьтән күлдәрен әзерләргә тиешләр. Моны һин утыраһың, картаярга тиешең, бик әйбәт итеп картаярга тиешең, чтобы тугандарың, якындарың, балаларың после тебя плохо не говорили. Менә шуның өчен күлдәргә әзерләргә тиешең. Бик күп нәсихәтләр буенча яшәнем мин, балаларга биреп яшәнем. Менә бу минем интуиция түгел, внутренний убеждение. Менә мин балаларга әйтәм, минем девизым бу. Никакие знания во вред не бывают. Все. Это идеальный тип считаете? Практически у меня недостатков нет. Ниме кулымдан келе бис эшләдем. Балаларга биреп яшәдем. Менә мен балаларга биреп ятырган. Нимәнеләр эшләрсең, менә ошо хәтлем желание булыр диш. Менә никаса уянам. Торагында, бармактарымда постелен сагарган да зарып эшләйм. Моңа битеңә, аяктарыңа, тәнеңә менә ошо хәтлем желание булыр диш. Нимәнеләр эшләрсең, менә ошо хәтлем желание булыр диш. Они прекрасно это знают. Менә скакалкага икре беләме? А я тебе могу показать. 40-45 раз. Бабушке 75. Менә бер елы 5 класс менән яшиш мәгәзине алдык. Ракетка менән туын алып килделәр. Көндә берәгенә биреп кайтарам. 7 тапкыр һикет, чтобы төшмәһен дип. Хәзер менә ракетка менән уйнап, теннис уйнап белгән малайларым да бар. Гаиләләре менән дә уйнайлар. Менә шулай. О, Сакы. Какой хакы? Какы русса нисек була? Свирбига. Молодец. Запомните, а был как? Балаларга иншалар язарам өйтүп деген хыялларым осень темадан шул сочинение берем. Осенний урожай. Шон теге сочинение бердем итте бер кыргай язат. Мен күнде бик яратам. Чөнки күн ул матур. Шон дийтимде. Чөнки анда теге алмалар беше, сүгүлдөр эшләйбез. Сүгүлдәргә бергә писүк бирәләр. Писүктән дә сәйм самогон куя. Анда кунак сахрабыз. Анда булышалар. Весь янган бит. Вот, в том году бір егет, ну, укымайды, дейді, ата қайдалар Сібірді, әсі-хәю, өлесі-хәгіне дейді оны. 2 сығардым үст серке, и годовой, получается, тоже 2. Потом классный руководитель кигән дә әйтә, что бала китәсе, только ведомости 2 булмаган дейм. Ну, мен әйтәм, ладно, куербыз, үсмі, главное, что ул бала китен дейм. Ну, потому что утра там мешать это бетальное, может у китя, ну может яхшырак таукырдыр айгайда. Ну, куйдык, сыгардык, и мне ВКонтакте сообщение килят. Ну, он да, насардылар инде, угроза хамар. Мен заблокировать это куйдым, и тен куйна укыцлардан орагам тоже самое утра. Ну, неадекватное поведение. Лучше заблокировать и нет, а не брать. На гимназияда оқытқанда менің теге Сафонов Женя деген оқусым болды. Конфликтне. Шоңшыл Женяны меня 5 классқа теге бірінші сапқа берділер. Мен теге қайтып ауылда оқытам да, шуна тегенде барып оқытам, мені основной класс берділер еді. Хәзер бұл Сафонов Женя тегеннің әсі бақтабек. Северге сығып кетеді, бабушка бұны ертесі қояды, бабушка ертесі күту болады. Мен теге үтегеннен кетіп барғанда машинаны түшіп қалам да, енеп тегені уятам. Сәйіскәнін, ашағанын, кейінгәнін көтіп тұрам. Әктегі, ладно, Тагировна, вы идите, я за вами пойду деп тұрып қалайды. Қайбірді келмей, кері бараға тұра берді. Шылай деп мен 1 ел ерінім. Оказывается, бұл бала өзінің ұрауына жауап бере алмай екен. Мына меңе дейді. Кешілер ешей-ешейлер бәтті өліп кетелер. Они үшін ешерге керекті. Зачем учиться, зачем что-то делать? Мына мен бірінші де қошымды немес тағылды. Жауап бере алмайды. Қазір теге жауап бере алмағанды алдым кетінде өзім де ойлана башладым. Не істеп кешін на самом деле ешей. Бір ойлап қарам шындай бала ғана такие болуға келмес. Қазір уже өтіп көрген бала енді теге бабушка менен өткен. Шан тегені дұрттырып, психолог менен барып шулайтып өзім әлі де литературалар оқыттым. Теге балаға жауап бере береді. Ой, мен айтам, Женя, ойлап қарағаным не өтті. Вот я по инерции живу, надо учить, учу.
Надо воспитывать своих детей, я так воспитывала. Я не могу ответить на твой вопрос, Тихан. Вот ты. Әгәр дә мин шуһара яуап бирмәһәм, мин укырга йөрмәйсем. Ярты ел шул бала укырга йөрмәде. Ярай директор белән һөйләшеп, прикрывать итеп, Батыр Микаптовның атаһына саттым. Әйтәм, Женя укып кара. Ул теге илем подсказать итте инде, теге ул да укытасы бит инде. Уган ди, атайның ремени кирәк ди. Бер-ике тапкыр күпне укытырга шунда яшәдең, мәгънән аңлар дигән миңа ташло. Шулай дип атаһына сыгып, хәзер теге бала белән сияй, матур костюмнар белән килеп утыра. Оказывается, ул балага атайдан внимание Шон теге поучительный битинде билеп китейм, теге картина бар. Мындай теге весна, мындай теге праздничный картина. Анда атага иштен кайтып килә, атыны каршылап тора, балалары каршыга йөгерә битинде. Шул картина буенча тоттым да карау бирдем. Какие чувства вызывает эта картина? Балалар төрле әйтәләр бит инде, потому что анда мама живая, анда потому что хатыны любит, фәлән түгән, балалары төрле әйтәләр бит инде. Һәм бик һөйләшмәгән утырган бер малай кулын күтәрде. Мин әйттем бит инде малайга. Ул беләкме? Не бит инде. Все тут радостно от того, что папа возвращается домой трезвым. Шундай бер йөрәккә торылып үскән. Мин яраткан булсам булатын кайда иннес. Ул мархум булды. Шуны генә ныграк нитә турган. Ул нисектер якын ине күңелемә. Сак кына нимә булган? Все, Тагирова сказала. Все, сделаем тут только это. И тогда турала китә. А теге башкалар уже не именовать, но теге лидер хмак бит инде үзен тоя. Чамыган начать карайм да, уйкырган бит инде. Шәй теге тоо. Ул бала. Минем классым нык шубытный булды. Улар бына бүтән яккала алдырдылар. Мына кар көрәгә сыгыраһың бит. Нитей, мына ошо тирәне көрәп көрәһәң, шул сәгатьтә ибәрәк диген. Инде әлбәт күп эшләп килгән, шул тирәне уже көрәп тә беткән. Мына эшкә хәттер яман булып торгандар. Карагат аралары ни бит, башка класслар кип торалар, минекеләр бит дөрәү 16 штук. Шатырдатып карагат араларында 5. Мына әдәшергә тиһәм тоже бар иде. Тегенеге яратманлар, несправедливости яратманлар. Вот ярко выраженные личностьлар булды. Әллә шулай да. Мына эсергәләп торамалар, эшләндә куркып тормалар, биш барса бара бит. Яркий класс, яркий. Мин уларды һаман да һагынам.
тиги оны әпәулеп кенә алып үлем. Бер мәл, бұл бала менің мән төштәшіп алып кетмәлі. Әрлеш. Мен шул тиклем янып туйып киткәндер, инде мал тотып алдым да. Күтү бөләкте башы бөләкте дигән күтәрдем дә директор булмай да киттем. Директор монда юк икән ни беләм. Алып барып әрләп. Бош-бош килеп утыра. Хәзер бу дәлил өчен бүтән тугандары дарой. Вәлидә бер нәмә шул укытусны сыгып әрләйде урамда. Хәзер мен кайтып барам эштән. Ишетмә минем урамда яшәде. Хәрмәттә все. Мине сыгып әрләйдә дип китеп барам. Китеп барам инде. Раз ишек астында. Карта тасы сыгып киләдә бит все, бетте баш. Һаумын елен дип торып калман мәйдә. Аһа, бүген әйтмәне иртә бүген бар дип. Китеп барам әле. Бер авыз бала. Менә шул бала үзенең гаебен мин аңлаган гаебен. Менә мин теге уны пантак дип алып йөргән теге класстан аерылмаган, теге конкурста катнашкан дип. Може дип әрләп, директорга апарып, хәзер аны матур свашик булып Хезмәт дәресе. 11-нче укыйдар өс малай хезмәт дәресен каса инде. Мин беләм аларның дәресе булырга тиешкән. Хәзер алданрак сыктым да, әзерләп куйдым зур сыбык. Ошондай сыбык. Мәктәп алдында бastым. Мәйтәм, кайда каса? Мәйтәм, аяк түгелме? Бүтән мәктәп безгә карап күлеп тора. Мәйтәм, ошо сыбыкмы? Калып, директорга карап дим, все, пошли дип тегеләрдә алып бардым. Теге директор урыс инде, аңа тип утыра. Мәйтәм, вот, гонять алып килдем, поставьте, если надо, дип. Без палки обойдемся, не надо, дип утырып. Ярай, мәйтәм, тегеләрне хәзер аталарына сыктым. Мәйтәм, аптыраттылар, ошо дәрестән касырга әйтәм. Ну, тегеме, Мөнира Фатиховна ди. Мин бит һенгә рөхсәт итәм ди. Без шуларны инде. Шәп таякта тотып кына киләм без ди. Мәйтәм, ну да, хәзер мин уларны таякнан без шәм мине бит. Мәктәптән куып сыгырасың да. Менә шул кайбер атай сөйләр ул диге. Яклашып дип тормай. Ана барат баланың гайбы икән белә. Менә Альбина Хасанна шул булды инде. Иң беренче юлдаштан директор булды. Тегенең малай килгәндә атын сыгасына. Тол дәресе бара. Альбина Хасанна директор пошта итендә кышкылтка селекеп бирде. Кыргырга ушты. Тур биш малай итендә алып топтырдым. Не юккәндән һәр абайлар эшләгән селектор кабыл дип машина алып тырттым да алып киттем урманга. Селекторга. Теге эшләмәй. Тик тора. Кулын кәтәнә тотканда тик тора эшләмәй. Әсә директор бит. Шин турырак. Что это? Нейта. Хәзер тот мәкәр. Эшләмәй. Тот мәкәр. Тот. Киләле. Тот, ты сколебал! Тот. Итән генә әсән әйткән булып Альбина Хасанна директор сакыра. Я не верим, ничек минем малайыма укты.
Кабинасының шатыренде. Тәне еңбек оқытусы деп сілерге тейіш түгіл, аңламасын қалайтам. Ярай башқа нетмен? Қараған, келі өрі өз балаға барған. Зығыл балтырам, аптырып мән ферден алайын Шуға түгірет мәңгішке, аңламадан. Үйгіріп мәң. Әгер ғұд етіп қара алпарып түрмәген көліп қойлар. Алмадан. Bir класста имеешь право деген бір келгім нетіп қалды дейді. Қазір 11-ші класста физкультура дәрісі болғанда, ешкім оқытушы болған оларға. Давай тезеліне дәріс башлайын деп тезелесті, біреуі кольцоға асылып тұрады. Асылынған да туралы спор еткен, немешлерінің төшіне тек тұрашын. Қазір бұл төшті, хаманда туралы тыңламай тек тұрады. Şimdi tınlatamaz barı korkan bir asıl kiranına dedi kursların arasında bir zakon istedi var. Ne diyor? İşte dedi okudu. Dedi okudu diye okudu. Bir это так не оставим, когда заявление ядов, dedi zavuçka indirgenler, вот так ударили. Қазір dedi оқытусын сақатқандар, родитель сақатқандар, малайды сақатқандар, қазір родитель подпись қойған дегенде бит қылып сақатқандар. Қазір бұл родитель келгенде дұрыс işlemек оқытусы. Аға шул керек болған дегенде теге оқытусының бақылығы. Ана шул оқытусы шул масарлықты көріп интернет еш болған. Ол бұны келтіретуден дегенден, әгер бұған берген, қолағанан да бір бұны. Капюшон тұтып, етәреңе жармайды демейді. Но лучше башқасы не как. Мен болай дейтіп қараным, тегілей дейтіп қараным, но мен естіп, порядок келтіре алмақ мен бейді, абырой түші. Авторитет, вот ойлап қарады. Мұна шыны сәбәп етіп өйді. Директор мене не яқты дейді. Ол ата-әсәлер яты мен керек. Директор мен шыл малайдың әрсәхі. Шулай дағдылар. Несіктер. Попросил деп айтайын. В общем, шулай біліштеді. Мен бұл малайдың әсәхіні уже өден барғым деген. Неғен, әлетінан малайын өде чардып мен шайырда тепкені просто біліштік по-человечески. Ол мені етті. Ярай, аңлайын. Өтті-бөтті деп неткені. Yok, директор оңа екенсіге барып құрғытты мұны уже. Если заявление ятмағы, әлге құшын болып кетті. Ол қатындың ендей слабый орны болды ол кезде. Яңы қатын Аталары болмақ. өлген дейді, аталары, балалары не дейін, детдомдан алып қайтқайын болады. Мен ол қатынды яманлап етмеймін, мен оланы қайт еттім де келмеймін. В общем, шулай бұл дейді, нажы, несектер қорқыттылар шулай. Бұлай, иттіғам ол яман қызық малай болады деп айнайым. Теге, дәрісін ішлемей бетінді, әйтәң сөп, мен әдір қалағым, дәрістен қом, яталайданғы яманың көріп елді. Теге, өйде тұр малай бетінді, алтын сейттін циклос, оқырып елай бетінді, ярай, әдіріп уақыт өтеді, теге, башын көтеріп ба, теге, мен реакция қара бетінде менеге, Яқтығы ғажап, өдешелі ек, ярай, теге, қой, бар, қайт дейін кетейін, оңа, бұл, енді мен екеріп тұралы, қайталы кете әбетенді, ол кейін амла, теге, уже детдомда шылай, неткандар бекен, оны, уже үккен бетенді. Үккен, аны уже, не терпен. Теге, ойлап қарамам, может, педагогический аттан келтіреді, ярмайды, чисто по-человечески. Ол теге, мен ашым мені қоқмаған. Мен балаларға слабыйларды никогда қоққанды, қолым көтеріп. Бұл ашым басқан өден басты бұген отвечать еткен. Ашым мен қоқмаған. Мен теге, ол теге рас ол деген әмеке. Выше прыгать етіп отырайын, теге дерзкий болып деген әмеке. Это аталайды, теге, вызов кидать етіп отырайын, ашым. Мен бірақ деп бұнаймен де өзімде басымайын. Может, мен еще өзімде нейім бойынса деп. Еркішімін, білмеймін, интеллигент түгілмін, интеллигент екенсі түрлі болады. Мен деге.
көкерек кішімен, турарак кішімен, несе күләйіп шулай айтамын де, ну, ашаған. Шулай, раз мен теге историяны білге еткелер, шулай рак енді. А так, мен результат болды бейтінді. Мен история оқытусы болып ішлендім. Ана, балалар бірінші орын ала тұрғайнылар, Уфаға бара тұрғайнылар. Анда, конечно, бірінші орын алмадық, анда теге по всей республике бейтінді, анда менің нем жоқ. Онда болды. Теге военный лагерь ойыштыра тұрғайны, военный подготовкаға үйреттім балаларды. Біз мақтанып әйтеден түгіл болды. Ана, біз грамоталар, дипломдар, нейді, гаражда. Білмейм, хотя бы, может, ошындай өліп қояйын, что хотя бы мындай өлі тұрғындар, зарар салам. Мен оларға айттым. Мен айыбым жоқ, судить етмеймін, потому что бізде суд жоқ етеді, бізде біліп тұрады, суд жоқ. Олар мен айттылар, ядығып, заявление мен ядманып принципқа келіп, айттым, болды, бір статье, олар мен қойғылар, мен бұға өкелмеймін, потому что мына, логик, үй қалам, онсақ қалам, отделка, бес іште. Ақсаға сақтана, көрексіға енді, тұшты свободный рақмын. Білмеймін, шақты өкенерге. Мәктепті. Яғылмалық болды. Еқласылық еуғанда. Тәуді барда мен, праваноға. Мен әйттелер, yok, енді біләуді, есі что, поддержим, деген, результаттарыға да бар. Ана бар, қошқанда, деген, раноның юрисына есе кеттіп, әйвет етіп, мотор етіп, мені тапит етіп. Тәуді бардылар, ментлар, деген, мәктепке балалардан показаниялар. Балалар, как есть, Ренат Латулыч білім оқытысы, бұнығы болды, бұнығы болманы, как есть, солай біленеді. Yok, ментлар екенсе таптыр барғанда мәктепке показаниялар. Несек бұларға кірі. Вот улеп қарағанда, что за мен, уже бұларға башын. Мана, по второму, мана, үйден, деген, әйбет етіп, мотор етіп, үйлеп берген кішілер, үстен указание келгейні, показанияларын өзгәрттелерді қойдалар, ол шай бұларға башын, ол білім сушылды деген, цивилизованный елді. Ол кудай пошел? Мана, мен шоңынан деген судиция етейін етіп бергейнім, ол ша системаны әйбет берген кіші, не стоит, и бары бір еңелес әкетін етінде. Но мен аны білім де біліп тұрам. Бұна мәктеп яғылмалық дейді. Неменің тұрау яғылмалық? Балалар болып тұтмау? Жоқ, кішінің самоотношение, ихласлық жоқ анда. Лицемерие? Шул лицемерие. Вот мына өліп қарады, шылай болырға может. Мына мәктеп директорға подплату өске өтілей, орнына қатынын қалдырып. Ол ведь в самом деле теге Узбекстанда ма, теге Түркменстанда ма болғанда ма келіп саға, хатып алынды ма. Ол ведь әдемдің базоры, ол теге, ой, мына сақ қана директор менен тап келмей, тоталарда менің дәрісімді тұрқала. Мына көрегі, мен ақсаға дейірі, мен бірні біле шыда алмайды. Мына неде случайға барып кетті. Мына екі оқытусы білді ішті. Олар взаимоотношения нормальные, уважительные. Неме шықты? Тоталарды бұны қандайсың, бұға берілер, бұны қандайсың, бұға берілер. Аңлайды? Шөйтіп, кішіні сәкіліштірді. Тағы бір случай болды, мен іштеген сақта болды ол. География оқытусы. Тәуді аңлатып кетеді. Мына география никогда бірінші дәріс болырға тейіш түгіл. Тәуді 일단 болырға тейіш. Математика, физика, химия, шондай қатырақ. А мына теге сақтан гуманитарный география, культура, шол оңғара болады. Шол білім қотысы, өте әлі біліп тұра, ол теге иерархия шек, орман жағында, күн хайын, яя үйрі, 10 километрдан өз уақытына келді, университетті яртылауының дәрісі башылған тұрған. Шол шолай үйретінді. Шол директор менен, мнениемен білмейін, тап келмегенін, общий есеп тапманаларына білмейін. Директор немеші? Тоттылы банықтан дәресін дәрінсіге. География. Алай, никогда не должно быть, по правилу, по закону. Өлеп тұрады, ол оқытусы немешілерге дейші, ол түнгі үстіне келе алмайды. Бір уақыт мен өлім шағид, келген, черлеген, еткен, өл қотысыз, неше берегендер аңламайды. Ол бір күн, аю көремен, кетсі күн, бұрын көремен түнне үйрек. Ужас. Мына, ол аңлайды, директор бұл уақытта немешілер дейіп бөледі, да? Директор мына ішік алдына сығалы, сағатына қарап тұр. Хел бөгін болғанығып, мына әлге бөгін. Аңлайды, менде кешіге отношение.
Вот менде шундай возможность булай. Вот уақытты керек мындай кетерге. Никогда мектепке бармадым. Никогда. Білмеймін, бұл теге елдердің орны түгелдір. Оқытырға оқшаны менен жараттым. Мектепке келіп, қайтмадым. Қыйхай менен тіпті юққа ғына өтіп бара екен бұл ғұмыр. Бүгін әлі сәске атқан сағым, ертеген енді күл күмір. Бәнде шулай, алға, артқа саба, ұңға ғылға, артқа янына. Юқ бар менен болған болан мүфкен, яғымышы өтті, яғына. Эх, туғандар, өретігідәлі кіші болып несік ешерге. Керек түгіл ғұмыр бойы баққып яну, несік бірді, несік ешнерге. Бір минутқа, бары бір минутқа, қалғаны кеткен сәсірі. Балқы ялға, әгер нұр ебе алға, шартлағала ярай. Ол ерек. Вы должны сделать лучше. То есть они сразу ставят планку выше. Не дай бог не оправдаешь. Их не волнует, как ты это сделаешь, как ты их подготовишь. Главное, вот ты. Может, ты его ее помощь. Главное, сделай. Сентябрь башланды, ребята начали собирать информацию. Куда, какие предметы будут сдавать. Собрали. Потом, точно они будут сдавать или нет. То есть там промежуток проходит, и ты снова собираешь новую информацию. Потом выборка начинается. То есть, ты паспортные данные, ИНН, СНИЛ, список ты собрал, таблицу бил, и дети проверяют и расписываются, что правильно. Вот эти вот выборки 3-4 раза, наверное, было. Юг нельзя один раз паспортные данные написать, все, юг надо 3 раза или 4 раза, а то и то же. Потом вот в каком-то году мы ввели 2 журнала. Тоже зачем это? Ладно, сейчас отказались, но это уже хорошо. Электронный журнал и бумажный журнал. Ну, электронный журнал лучше иногда вот такое бывает. Вот, менде болманы, по-моему, былтыр башқұрт тілі оқытылысында болды. Бірінші төрттағы нөмірлер білесіз, ұлқа сықтала қойды. Ну, тема, ней, оценка и вот. Все это заполнял заново, опять же, бақырдар отырғандар днями, ночами. Ну, обидно. Вот, обидно, что мы больше времени тратим на отчетность, чем на преподавание предметов или что-то. По-моему, у нас каждый год так, что-то придумывают, учителя говорят, но смирно, тихо делают свое дело. Цифровизация этим алдыларда, цифровизация образования тоталарда предпринимается на ребенка сырылмынан почты банкы. Холокосты билет, холокосты өтем. Мен şu холокосты билерсен, үдебеден клиент үстін білемін. Үдебеден башқұрттар әзін бармын дейді. Тоталарда şu клиент үстін. Холокосты билет. Еки здоровый питание. Дәрісін тұттатағанда здоровый питаниеға дәріс өттірі. Потом фотоотчет берем. На постоянно шуның қиын. Дәріске кетіп барам, ертесек ішке кетемін. Туктаталар да раз, üstte iş gitmişim. Ekber dersen tuktatan şundan bulan. Bana her birini üstte oturup aldılar da fotoğrafçı deyip çıktılar. Ama şunu oluyor, şunu değil. Мен башқұрт тілі һәм әдебиеті бойынша оқып шыққанмын. Химияны һәм биологияны переподготовка көтеруге тура келді енді неге? Бүгін болайын. Қазір башқұрт тілі не бит енді? Мына бәләкәгенә мәктәптә Альбина Хасановна менә әйтә торган. Менә миңа 3 дәрес, уға 2 дәрес,
шуануга тормуш абактары битинде, хәзер шундай ук мәктәптә миңа бердәме дәресләр җитмәй. Шуга мин менә химияны алдым әле, биологияны алам, географияны алам. Ну, башкорт телене инде хәзер, ну, кәмсетелде. И то менә бunda безнең чисто башкорт мәктәбе түгел, рус мәктәбе. Шуга урыслар башрус укыйлар, башкортлар родной язык и литература инде. Ну, бuna башлап бunda укырга килгәндә, миңа дәресләр итеп башлангыч классларда биргән. Ну, шул башлангыч класслар битендә, бunda бер генә укытучы булган Алина Сальмиановна, и ул дәресләреннән отказаться иткәс, миңа сәгать итеп миңа бирделәр. Хәзер получается 45 минут вакыт исендә, 45 минут вакыт исендә мин 7 класс укыттым менә. 7 класс. 6:42 бит. 6:42 бит. Вот, и получается, һәр класска 60 минут. И самое интересное, башлангыч класслар алар чисто урыслар иде. Ну, башрус укыйлар. Улар яда белмәйләр, укый белмәйләр и самое главное утыра белмәйләр. Ну, шул бердәм белмәйләр. Еще что интересное, безнең тел булгас, монда бит була изложение, инша, диктант, язма шулга, получается 7 класстан 6 тик утыра. Мин аларга менә буны яп, тегене яп дип бирәм бит инде. Алар бит балалар. Улар менә эшләр кирәк, уларга менә игътибар бирергә кирәк, язышыр кирәк. И шулай итеп бер гилкен на нервной почве тәнгә сарязма. Услуга түгел там образование. Услуга әйләнделәр. Бер муниципаль услуга предоставляет. Ул теге по идее даже теге балалардан потребительләр воспитывать. Бала саклау. Шулай бит. Анда бер ул бала кайда бара? Анда сен бара. Әле силеккә, анда укып утыра инде. Без миндеккә хәтта мөдирләр диләр. Хәзер балаларга бара. Уларның әзерлеген көтүп утыралар. Шул кайдан килә? Шул бала сактан инде, воспитаниена. Мында система виноват дип әйтелгән башта балалар юклыкта. Балалар элек бит бөтәле союз заманында алынды, потому что иш булды. Ише монда фермалар була, яшьтә калмады инде, калыр иде. Мында система виноват дип белмәйм, монда үгез караганда критикта түгел, экспертта түгел, система шайтып, системага каршы немешлек булды. Бер нәмәләр, безнең Россиядә по-моему, элегелек нашла булды, хөкүмәтнең шайтып кушкасы икән. Эшләгән. Корбаныз, хәзер бөтәле эшенә бәйле контроль көсү. Анда эшендә югалткан, гаиләмдә ниме менән ашата. Уже уйлана башлайм. Кыйын хәл. Бер ай ярым утырганым бар, эшләп. Тегенендә уйлайм, вроде дипломдарым да бар, виз бар, эш юк. Я вот писал. И Айрат Кириллович әйтәвитендә уха корылтагай. Когда иттеме, марта иттеме, я говорю, власть же теперь у тебя в руках. Давай, делай что-нибудь по этому поводу. А я говорю, ничего не могу сделать. Все, говорит, сверху, распанадите. Вот вы, говорит, пишите обращение, чтобы учителя. Я говорю, я рад. Я говорю, давайте все подпишемся. Все. За твоими руками. Я говорю, давайте, сейчас все подпишемся. Что это? Я один как клялся, что коллектив обращается. Если коллектив обращается как бунт улагает, и ни один не подписался. Мы надеялись, ага, мы, говорит, подпишемся, вы, говорит, в этом году уйдете, потом проверка за проверкой приедет, кого-то там еще там выгонят, куркалар. Я говорю, Айрат Закирович, куркалар ты? Нет, фулай, ты. Вот, хотят сайтка, и не чтобы учителя. И там, пускай, писали обращение, чтобы учителя писали, иметь ссылаясь на вот эти вот письма избирателей. Ну, сколько могут мне они уже писать? Могу что-то инициировать. Вот. Какая несправедливость вас волнует? Так, работала в школе почти 20 лет. Работала детей очень много. Специалистов нет в нашем районе. Хотя сейчас мне 4 ребенка ждут. Сижу как на иголках.
Насчет справедливости не было и не будет, я на эту тему говорить вообще бесполезно. Почему вы говорите, несправедливость есть, но даже ничего? Ну, это не я придумала ее, нет и не будет, я на эту тему вообще давно не заморачиваюсь. А какая именно несправедливость? Ну, любой область. По поводу оплаты, может быть, по поводу внимания, может быть, по поводу всего, может быть. Я на тему давно не заморачиваюсь. То есть, по-вашему, нужно просто сидеть на месте и ничего не делать? Не сидеть. Если у тебя есть какой-то дар природы или юридическое образование, пожалуйста, можешь там это что-то спорить, там что-то не соглашаться, но это не все могут, особенно это учителя не могут. Они все-таки как-то в рамках себя, не понимаете, да? Поэтому... А я просто делаю свою работу, вообще не обращаю внимания. А школа для вас просто как место работы или как дом? Ну как дом? Я вот утром прихожу полдевятого вечером ухожу. Я вот полностью посвящена работе. То есть для вас школа это дом, в который царит несправедливость? Ну даже если несправедливость, я же не хожу, не ору, кому-то что-то не доказываю. Я свою работу делаю, мне моя работа нравится. Я получаю от нее удовольствие. Я пыталась что-то доказать, но люди не понимают, я просто забиваю на эту тему и все, ухожу. Я полностью посвящена только своей работе. Вот обидно, бля. Илисин. Ну жалко. Опять мен hilемені білем, бір неден пайда болмайсың. Ну, бір күн ғана ярдамда етмейсек. Может, она меня навредит. Ну, она может. Она на 100% будет, может навредить. И шуныгы қиын. Бір неме де ше болмайды. Мына тұрмыш күреш деген шығыр ятмайды. Тыңлама. Тұрмыш юлы тигіз генә түгел, соқырлары була түңгәге, бөтә һәләһибет барганда ла аяк сала бәрәйгәге. Авырлыктар барыһына үсе һәммәһе тора үҙеңдән, тирең акһын, каның тамһа-тамһын, яшең күренмәһен күҙеңдән. Тормыш, көрәш, башың тура тотоп, сигенмәйсә генә алға бар, төн еткәс тә шымшый-шымшый яланырҙар әле яралар. Барыһы ла ваҡытлы сағына, ғазабы ла, бәлә, иреше, аулардан өҫтән була алһаң инде, меҫкен түгел һин кеше. Язык — сокращение роли. Не верьте, я тупой, всегда что не делается, все к лучшему. Видишь, и весна так было. Bir vakit, söz belirlediler, kovan. Өзі сабырсылар, да? Uvalle dediler mi? Dedi. 10 gün kalan uvalle. Біресе құтысы қалған. Фәненің дәрісін кімді көстішіремей, кішін бүтірмер. Kişinin uvalle demek var. Біресе кішін қалдырам, біресе қас қалам. Уже уведомление бүтір бере келді. Ярай, фәненің біресе еш тағылып деп, аның дәрісін башқа қосара береді. Мен мына башқа тілін дәрісін фәненге бере алмаймын. Физкультурны любой кіші отырамын. Мен шулай қойламын. Mine alıp kaldı ya, hüleller, usuller etinde. Bunu etti o, elle ele gider. Mine dem ne oldu var mı? Gider mi? O dili mi? Bana İlsat, benim ben okudu, başkurtları okudular. Мен kötü öğrendim. İlsat, magnetka barıp sportivni form algan, krossovkilar. Birisi sinter bulmam. Bazardan so'ng kelgan tovarini maktab Elshad o'tig'in savdosi. Elshad maktab yopildi degaydi, bo'p ketdi va kishi panikovati shunday. Сколько абсолютно без спортивкалар bo'ldi. Ertaga o'qirlar, buni o'ylaydilar. Men zastavitdilar. Qo'shalar bilan tug'in qilsam qalan bilan 5 yil. Men qalam deb tavash olsalar bir-birini. Bütün de oynayıp sandım. Benim перенёс. Нишләп мин калмадым, bir-birini taklit итә башламады. Ул действительно кайын укытусы булды. Миңа 7 ел калган. 7 ел эшләп, пауза ялган, мин әле бейт алып ятырмын. Edemedim ben. Pensiyaga sığıp, yap kalarıyla aşkım.
мәктәп ябылды битинде. Ел менә кызык та булды. Менә Фәнил, менә ул үзе бер бәләкәй коллектив битинде. Фәнил Лерович уақытта ул Әлфәровның директорының ире битинде. Шул мин эштән китәмде. Ошолай эше, кемдер эше, сакашитер керек битинде. Мин добровольно эштән китәмде, мин бахта итеп көрәштек тә. Мин күпле дәресләремдә Альбина Хасановнага бирәм, мен скутера бирәм эштән. Шам, шулай, бәләкәй коллектив, шул yerine хатынлар бастырып эшләгән. Киттем бит инде Магнитогорскига, аларда елда барып киндерәсең ки тугандары әбиәттә булгас. Телефон шылтыраган бит инде, мен уны күрмәгән, уны машинада айткан. Алдым бит инде спортивный костюм, алдым бит инде кроссовки. Караңгы Фәнил мен шылтыраткан бит инде, алдым да звонитам. Илшат, мен кайтма! Монда мәктәп ябылды дип бит инде. Мин өмірде ойламаймын. Чөнки шундай абруйлы менә Рамил абзый бит инде, Нәркәс Плюсовна, Сәрвәр инәй. Безнең мәктәп өмірде ябылмак кеүек. Шундай билдәле шәхестәр сыккан бит инде. И оказывается, ул ябыла икән. Ул гына кешенән дә тормай, югары, бөек шәхестәрдән дә тормай. Балалар хәнде кемегез, бер нәмә эшләп булманы, яптылар. Бәлки менә үзебез укытучылар көрәшмәгән мөддәттәге ышанып китеп. Юк, килеп сыпат инде. Чөнки мин менә булды. Күрше авылда больницаны яптырмай дип нитеп караным. Юк. Бер нәмә эшләп булмады, яптылар. Шулай итеп, мәктәбебез ябылды. Мәктәп турында инде бар. Аны избеле өткәндер әйтте шул. Балалар аны өттеләр шул мәктәпкә яптылар. Шул подушевое финансирование егән шул балалар аны әд аркаһында мәктәпкә япкан булдылар инде. Шул төп сәбәп шул. Эш юк. Авылдан эшләр китә башлана. Балаларны алып китә башлана. Мәктәптә елдан ел 60 нисә бала инде шан 52 мең төшкәне, шан 40-тан кәлмәгәне. Шул мәктәпкә япкан булдылар. Ул күзләр япмайлар, ул мәктәпкә күзләр япмайлар, ул балалар юклыктан. Ул даже по идее балалар иртәгә капыл килсә икән, ул мәктәптә асып ибәргә була, ул даже по идее ул мәктәп по документам бар. Балалар капыл килсә икән, иртәгә асып була. Может, укытучылар үдәрләр виноваттыр, потому что балалар ситкә бирә башлаганнар. Үзе мәктәптә эшләр, үзе бала ситкә бирә. Шунда причина булырга может, потому что бер ел капыл балалар аны кәмилләп куйды. Безгә 7 бала булга, класс була диләр. 100 бала уже 5 бала булганда бит булдыр алып калган, 100 бала. 100 бала менән дә кайыр дәресләрдә алып барып булмады. Например, физкультура дәресе. 100 бала нисә үткәргән физкультура дәресе? Любой уенда и уже онда развитие булмайды. Кеше бар, ямдәттә. Если балалар әдик, значит әдик. Бер укыганда класста 20 нисәшәр бала булды. Күрше авылда параллель класстар булды. Әйдә караган. Еще объединять класстар объединять вообще не намалы. 100 объединять. Экономик беләр, экономик бетәр. Укыту сыйфаты кәмил. Мин укыту сыйфаты анда теге повар булып эшләгән. Ул вакытта теге бер 2 мәктәп бар иде. Яңа мәктәп юк иде. Теге кара күмер белән эшли ягатты, даже газ юк вакытта. Теге шул бәләкәй генә бүлмәләр күпме япам, күпме ялатам битендә. Шул үзе бешерәй, үзе диван, шул үзе ягай иде. Там менә барагында шул ягып, кискенен килеп, юк как золотоискатели битендә. Алып киләр битне, алып килмәләр була кушкы булдылар да инде. Шул өстә уйнаганда, Венерайнга, Зеленге, шул миндә. Таман барабыз да, ягабыз да, кайтып өйдә балаларны булабыз да, монда кире мәктәпкә барып укытылсалар, шул балаларны каршылап торган. Шуннан как раз 2010 год яңа мәктәп астында шундый якты мәктәп, инде мотор, ишанны миндәге бию пружина алып барган, шул биюләр белән теге
қаршала тұрмайын дегенде, Куршалова Юдашқа барып дегенде, место не заняли, но поступили дегенде. Uyda bitirdi, şu maktabda uyda verdi. Günler boyu yoklamalar. Şonda yaxshilatdi, bedesini. Uyg'onib qo'shildi, maktab oldi bu. Qapti dedi u. Rahimov bo'lgan. Zo'r maktab betida unda ulguramanlar birinchi sentyabrga. Maqsad o'tib turgan ekan. Unda Qo'rshovlardan, Yo'ldoshdan kelib, ko'maklab ishlanib ketdi. Ama yaşta dersi sağlık mıydı? İşlerinde. Hatta bölüm polisi yapmış maktabda işte. Балаларға оқшаным онда. Окшамайны мында шитверик, суббота айы не була турмайды? Кружок. Футбольный кружок. Менің үйде, тоже үйде іш бар өйтіңдер. Мал қара өрен қышқан, қараңға түші қышқан ерте түші өйтіңдер. Ишік алды шығырым толы баласық. Мені көтереді. Әлде спортзалда астық. Шаттыр отыр үгірәңді шықта келіп, астың мұнда келіп, тулалар ауыл әшілері. Мұнда ойнарға орын жоқ. Оқытушылар, халлен тайып, 2 сағат түгіл дұрт болып кетті, 11-ге, 12-ге қайтын. Бірінші еліштігіз мене мәктепте кетерге тұра кейден бейімім ауыр кетіп. Шоң ұлақламай ұлмына мәктеп яғылды. Оқытушыларға нұқ шоқ болды. Өдімдің күршілерден гіне айталам фәнил менен физиология. Бірге отырдылар иланып. Альфия Рауфовна, мұнан деген сықастың дипломын шетел бекінген. Балалары үйде болмас, үйден қалай көмішілер. Ағына? Мен yok. Әдір ауыр ішті. İşlerinden zamanında gürlendim işlerinden hatta hazır. Mene Yo'ldoshqa saqlab Yok, bir hazır yoldaşma. Şu mektepte baram tek yani meniga keşim, faniga çıktı. Kim meni de yanında baray. Hazır malay mektepte okuyun, kaytımda karşılar kadar men ay hay anladım şunu. Diyordu. Balam kayta öyle sehiyor, bala nime işliyor. Şu mektep şu 15 diyorsun. 7. yartılarda olsun, bir de 4. yartılarda, 5. yartılarda kayta değil. O естественно кайным. Малтыплайса болмайды. Хәзер там дышыннан торагында, свет яктыгындамы, фонарь яктыгындамы малында карайм. Хәзер укытучылар карайм да шәп бериләр. Ул действительно кайын укытучылар. Meni saqirdi ol. Sensiyal saqirdi, ilk saqir dediler üç. Elef fizkulturnik bolsun Yo'ldoshqa. Unda уже 15 günge yürü girmek. Hakkası mı? Сколько еще? Кахда еще? Şu yerim Kamila Ramazановичқа барғанда шундай ой бар ярдам етіп жіберген екен деген пельменный асыға. Ол документальный ярдам етті енді яңа асылған мәктеп кәдірек деген незаконный артмақи қысаға етті. Сол өдірік әлемді вход ішіліп, шылайды мен бүрімдің деген столовыйға келіп қайтыпты. Рабочыларға келгенде енді сол өдіріктің бірге іштеген құтысыларға дегенде деген беді онда неге ойлайды, химповар, техничка, мен құтысы деген İki yaşken kızlar girdi, kovurga okulurken şuaydı ben başla giderdi. Zaman dertleşlerinde zakadatını kul buldu bir yılı Sibir'e üstünü pişirdi başka bir menü verdi. Şunu üstünde ağrımay, dalmay işlerine geldi. Yaman dertleşlerinde en birinci пропорциялар келіп сырт мандариннің талқын хабар иногда добавляет, она могла потому что вкусные пельмени были и вымет пойти. Bir türlü yazıp işte, ikinci türlü yazıp işte. Alıp gelgen sonunda bir kestirilip gelip alıp da bunu kılmıştır başladı. İkincinin kelime ama рецептура etmelerek ele придерживаться тек нашайды başladı güzeldi. Yaman da işe girilgen bir oldu ki kötüğünde kötüğüydü, mallarında karaydı bitinde irip it alıp gelhedi çirgine kalmır batıp iberen bitinde. Все вручную, батары да вручную, яйки да вручную bitinde. Нашайды. Эшлеп, видимо, где-то дорогу перешли. 31 декабря кыдлашып, яңы жылга ифтар әзірлеп берилер. Санэпидемстанциядан келип, видеоға төшүрүп, им сказали, не тетучума, не сказали, шакылдатып ягып койдулар. Ошол санэпидемстанцияга генерал тоже симени кыдлар зинарысынын калтырмагы дейт. Үйдө алууга сен отурам, ишим шулай булгас, үйрөгө туура келейин деди. Biz anlattıralım. Şöyle все силы бросили, yaptılar.
малды ишетти, ешеп келеді. Оказывается, без керек түгел бе деген. Мына ушулай бір күнү келиптен өйткенде, эде шати керекмеген тишик неске көп сығырлар бар өйткенде. Мына бір яқтан ойлап қарағым өйткенде, иштеле алып барағым өйткенде, газеттер аяғам өйткенде, дегендер аяғам өйткенде, өзіңді керек өйте берем өйткенде. Бұл уақытта ола бойда бар еді, и шулай деп бір күні біз емеліп түшті енді. Шынан мен где-то бір айға яқын ұйыланды. Но ең қиыны, қатын бешесіге бәпе кетейін, оға бір сылырға ярамай. И мен машина аңартқан хімлеме, ақса мөлігіне 50 мың беріп әтейшелім. Шананда кредиттар алып, суда алып, неткен еді. Ну, алғанда не бар еді бетінде? Біләм, все стабильно, ақсам бар төлей алағым. И шулай бір күні семіріліп келіп түшті бетінде. Қады коллекторға қарағені, еттен заявление алдым төменгі бақты менен іштектерге. Қайтуыма қатыным аттарды, ғырдарды, атып көтіп тұрды ва, ол уақытта ол заманында үркелерді, қалдарды, үректерді көйне харақтарын алдан алысып кеткенім. Ну, үпкен бар еді. Шуға, бұна тарихта кірттен дәрсіп кеткенде тедерлерге қылау қағылып жатыр. Специально қалым тақталар алдым да қылау ақтым. Мен бірдеңін шатығы, көрген бір әкелеген шатығы шулай тұтсып кетті деп. Өлімсе, өсегіп, қағып, машина тұлы, багажник тұлы, онда қатқар, өректер бетінде, үтінде неме шеттен. Бетінде алам. Физиалия ағатын елай бетінде, өмір бойы ештеген өктеп, ешеген оғын. Мен теграр айтып кеткен келем, ең потрясательный алу фотосының олулу едігі сокращение. Кешеде білерген гадым, нашел сокращениялар. Бір яқтан мен ішіп қалды. Малайым 11-ci кластығына тамамлаған бұл уақытта. Еще ол елді ирмен аралашты. Ол менің асанымын, менің ғана қалғаны бақтыр. Екінші яқтанына шул теперь кешінің психикана тәсір етті уже сокращение. Потому что коллектив есімдәлі насар кешілер делмаған. Анда несеме ел құдосы болып кешілері. Кешінің сознаниянда шул теперь не барлыққа келді. Бір-бірін бұжыға тегіндей башты. Кеші уже ошақлашын берімек керек кетті. Кеші өзгерді ама шуға. Нық берген. Тебе не вақытында ставил вақытында берген. Шуны қамар кемсі. Эшет қалу бүгінді драмдыр дейді. Ағыл кешіне тем бойы. Материал яқтан бір, екінші яқтан көңіл ғазап бар. Ештәп емені хейні сығарып берділер дейді. Ентеген мен үш машыны кешіне ақ келіп сығаған дейді. Это вообще аңлашты замана шулай болады деп андай непонятно. Кто прав, кто не прав. Сокращать тәндегілер табала. Артындан преследовать. Менің химаттарды просто выживать. Дәулет классы тартып алдым. Бәлетеңді шындай қалып, өлігі бек яқлайда білмейді. Класты тартып алдылар, ақса ноль. Кешіне басыратырға тіл табамай, есепте амалға тұрған кеші. Конкурентлар химат келіп сатты білмейді. Ақса ноль бөті әштейін алып. Бесплатный алып. Шу, әсері күртік 5 бала, 6 балалы қатын алып. Бала сақтан түйіліп, үндешмен ешіліп өрендім. Депрессия делеме түсін бәйен болдым. Операцияға яғатып сақ кеші болдым. Нәқнер бағым. Мәктәп ябылғас, ядған шығырымды көпшітірім. Темір бай құрайсын мұқылғаныңыз бар ма? Шуға өдемді кесетіп ядым. Сұрладым, бейбір. Мен ауылдың бір еркәхеймін. Білім бердім ядғым шығырдар, һәм күтмәдім кинәт кенә шулай мәктәбімді бәріп ябырдар.
Оюз тутуп, эй, Худағы ине, Урал йырын, булмас күйім юк. Урта гына яшкә еттем инде, инеп кенә ятыр өем юк. Һаваларда имле бер кош буса, кош атылы етеп ягалбай, илем генә буйлап йөреп ята, башкайма урын табалмай. Мин Тимербай, заман Тимербайы, агыш кынаһыга турайым, күк бүренең барифтары кайда, байымһыҙҙар, һеҙҙән һорайым. Әүлиәләр иле тәрәфләнгән, ҡара төндәй яҡты көнөбөҙ, ялан күлдәр ҡулдан күптән киткән, ҡыл өҫтөндә ҡалған телебеҙ. Көндән көнгә ауырлана тормош, заманаһы булды бер көйөк. Нисек кенә миктәп ай китәһе, илем хәҙер арыҡ мал кеүек. Ил тыларҙар, мал тыларҙар булып, оңҡолдатып уны имәләр. Шул хәшәрәт ҡара һөлөк булып, йыназаны көтөп киләләр. Өмөрем әллә башҡортомдоң, ҡан бабалар, һеҙҙән һорайым. Илем буйлап йөрөр мин мусафир, уран буйлап яңғырар ҡурайым. Ҡан бабалар, ярҙам һорайым. Мин 1950 йылы, 10 май, 2-нче класты бөткәстә атайым менән комбайнда эшләп йөрөйм. Шуның атайым орай битендә теге. Фәрит! Мин 9-нче класста укыйм әле ди. Ә без анда семья күмәк идек, ул бала, уртанчы мин булам, 5-нче битендә. Теге ни, сон кайда барга уйлайм диләр. Әллә атайым ни, летный училищеға барғай, Оренбурға. Ул вақытта бет оғыштан туғанда теге Оса Харраев, Қиян Аспадилов, шолар еді. Ал вақытта менің ағайым істәрді педагогическийді оқып еді. Ой, самолетпен әйленіп кетірем, бар лучше оқытушыға деді. Мен сол 10 класты бөлдіп, сонда оқырға тура келді енді. Мына сонда барып, оқып, оқытушы өнерін алып, башқұрт тілін һәм әдәбиетті һәм рус тілін өнерін оқыту үдәштірді. Шан барыбір көңілге етмай өтінде, кері қайттым. Сол барыбір техникаға, механикаға көңіл тарта. Барыбір оқып бітмәген, оқытушы болып эшләмәген, ара қорып қайтқан кейдер өтінде. Соға кері барып оқып бітірге тура келді. Соның 43 ел бойы мәктәптә эшләргә тура келді. 43 ел. Ну, кешеләр бит инде хәзер. Педагогка ягына бармайлар бит инде. Яшьләр. Икенчесе все-таки юридическийләрдә күп бит инде. Экономист ниндәйдер мона. По-моему, бuna ne буенча караһам, русский язык, история, бuna шулар әлеге вакытта улар күбрәк. Ә физиктар әле, которые поступают. Ә историктар ма 70-ләр була торган, 70 кеше укый. Уларның һәр яртына күбе икенче сфералар теге. Полициялар, нейдә, бер магазинга кергән, теге Nvidia-ның консультантлары бетәләр, шул стәл тамактың студентлары. Укытысы булып барган кеше әле. В тот раз министр выступал, говорит, средний возраст учителей по республике 52 года. Средний по республике. Или те же. Вот. Если даже мы новых учителей будем получать, ну, это очень редко будет. А старые учителя будут уходить. Я думаю, через некоторое время 1500 учителей не будет хватать. Уже не хватает. Я думаю, через лет 10, это катастрофически будет нехватка учителей. Кеше битендә индивидуаль. Һәр кеше үзенең характер менән, кеше үзенең шул потребностьлары менән, кеше эшләй, яшәй инде. Ул үзендә шул тиклем күп мөмкинлекләрне белмәй йөри. Менә булырлык шундай шәп юрист, или шундай теге яхшы инженер, или укытучы булуы ихтимал. Но ул аны белмәгән. Аңа аны берәү дә әйтмәгән.
улы бул насар иш, белән түгән, да барма. Мына ошо эш миңа бик тап килә дигән тамакны өтә әйтәләр. А кеше предназначение беләме? Кайны белә? Ну, бик кирәк. Ну, барыбер шуңа нисектер совпадение. Барыбер шуңа он нисектер җитә, и ул уже отличный работник. А я думаю, дегет һидеп таптыңызмы? Мин укытучы булырга тиеш. Бара тур. Шул мен кайда эшләһәмдер. Мин теге эшләп киттем инде. Экономист булып, бухгалтер булып эшләп киттем. Үдебеде районда 2 ел. Мин эшләргә кирәк торган шул теге утырып сүпләп идеп түгел. Абаның теге халык арасында. Теге мәктәптә, например, шул ана инәң әйтте дә бага теге. Укытучыларга бик күп эш бирә торган булыр. Анда политучебамы, әйтәләр инде. Ин алдагы көндә ошо теманы әзерләп кил, калган слушательләр мине тыңлайлар. Мана хәзер һәрберсе тырыша бит инде, битен кадакма. Ну, барыбер кемдер шул һәләтер. Үле ругаза. А кемдер шул ну, теге терп әзерләнә, но не получается. А шул вакытта белеп калдылар мине теге һәләтер. Айса әйтә торган булыр. Шаулламай утырыгыз балалар, мин киләһе дәрестә ула алмайым. Дәресте алып бара Ахметов. Мен шул вакытта аптырап китә торган. Ул теге минем үсүшүм теге потрясение. Адам мен шуңа теге не укшап китте, шул тиклем привыкать иттем. Ул минем үзем шундай зур удовольствие. Теге мине тыңлайдар, значит, миндә бар теге призвание давать свои мысли окружающим. А по минемчә тоже ул насар түгел, ул теге мине тыңлайдар инде шул сакта уйлай торган. Как бы я бы преподавал тот или иной предмет, совсем по-другому бы преподнес ошо предмет или ошо теманы. Потому что күреп тора инде, балаларда кызыксыну, кызыксыну тудырмагыз. Нәмә эшләтәм бик һәйбәт укыткандар тоже булды. Теге мына укытучы икенче нәмәне теге кушып билей теманы. Аны аңламаган гына кеше әйтә ала. Ул чын булып ул китапта язылмаган да бага тек. Ул аңламай. Ул шайтып укытучы офта әйтеп икенче нәмәне кушып билей. И шул теманы ялып күрсә дә шул теге yetkere, başlarına hemdire dedi şu temada. Көңілін беріп ме? Şu eylat şu temada kızım. Mınadağı tege neler var? Dinastya. Ben okutuşlar, ben buna vraçlar degen tege dinastyalar. Bunlar bu hayat o. Eğer de bilip eğer de не по предназначению теге bilmeyince vraçlar, okutuşlar deyip şunda barkalar, уларга может меняться во вред общества, во вред окружающих. Все-таки врач должен быть очень умный, широкого кругозора. Укытучылар да шулай булырга тиешме? Конечно. А улар арасында бармы без предназначения? Укусалар гана түгел. Без авыл уже белеп тора, кем дисек дәресен алалар. Ярай ул предметта гана шулай гана ябайрак була. Экзаменде бирһәләр, дигән булмак инде, шуннан бетте. Бына математиканы шайтып укыту. Был минемсә преступление. Чөнки шундай теге көчле математик булып багана, мин аны укытмаган. Минем шундай теге безала берне укыту аркасында шундай зур мөмкинчелек мәхрүм була. Шуга мен уйлайм, ул врачлар, укытучылар ул бик югары менә. Уларны уважать итәргә кирәк. Чөнки мына көтүче булганда мине укытучы әйтелгән. Мин президент булганда мине укытучы әйтелгән. Табағы ине үз юлымды. Шул юлыма сығып алағы. Үз ерімді ерлап, күндән күнгә, йылдан йылға ине барағы.
булмағында дойу, булғын ұқмақ, булғын әйде соқыр сақыры, тек булғын ол. Булғын менің юлым, өзімдікі, көңіл ятырлық. Хаман әлі кіші қалған юлдан, кіші күйін келіп тұлқышам. Hem künüp de indi baram kok. Yürek